legislation punmak di sani na muk pressure to jaka we adu masi khoi legislature singsina lady pulap sina central pressure pium tamda masi shop to biya de na kan pressure pium tamda center gi thamoi da lady ba arupa athuba lady ba hidden agenda ma hidden policy le ba mya loin phungdokani adu madu khang hoji myam ju manaraga Fujin the Bagi, Presepi the Bagi, Madu Kambangam the Boom Labani, Zamibon, I am Tatsage, Zamibon, Hozik Tambiri, Hozik labor problem, Mayam Sini. Although Miana Pambas was my bonnet, Tambiri Basic neighbor, Miamgi Pulse, Pazana Kangaga, Miamgi labor problems, Quiggy, government of India, the pressure Pibangamba happening. Masi almost Quiggy 2000. BJP na palakpa natra khogi Congress na paling ay matam da su Congress ki issue tum lai BJP na pan matam da su BJP ki national party ni sina paling ay ta issue se tum lai boza adumapu since 2023 ki May gi tang ahum da gi horiba conflict sina maram orakan da hojik miyam na pam li base oza imo na hojik thambiri base lairiba khogi CM khaktang da ithok ta bida lairiba legislature singji pulap punna khoi government of India da pressure pi bangamba Hai base, was si Miam ge Pambani, Mayam Kangeba. Adu Ozana Sum Ying, but 4th of February, the Gi popular government Mayam Haram, but the BJP, no, which minister Malay. How's it powder till that Nasi Powder, Ozagi speculation, the Ozagi assumption, the Lakar 2027 Boki election Sigi, Boki, Mamang Sida, Ozana Pami was Singdo. Tabapoino on Toraka, the legislature Singina, Tabapoino on Torakani have with Hazabali people come to I am Tianatami. Mrs. Tamdeka. I know with a Monday. No with a Monday, highly we say, no with a Monday have she the say home para ever. Say for a home parapada, mana, puriba, Emilia Magi responsible, Kaino, Masama Kangdreva. Monday, Kangdre have a Monday. Kendra Prazasina. Mokogi right, same way Sine, Moi Kautu ever. Madugi right, a do moina, Piriba Pazas in the Piriba right, say, I want the Pibinico and a Kangmatagadi, public interest the Ma Wanga never. Public interest the Matabok never. Look at Car Ivopunomoxi Kendra, Wiski Parapa, Manipuga Pazana, Moi the rice in the Bireb, say, Kagirok in never know. A quick rice, Paraga Manipur, sister, could never ink up never put or have never. Kindness they never do Mahik Mogi, Emilia Magi, right, do Kanaga, control to Udabni, center it on top of Udabni. I don't know, must say, no, with a Monday have a Monday. How's it lady? What situation is that a quick Manipugi representative or reversing say, Masi, Kana, Makwigi, right, do you on to Aga. Mina ngang pa dukak na taraga minas how gini have dukak ta imported lagwa ekoi parzan awa ko hingya bagi masina second step lay kraba first na ekoi bu ekoi gi high command singsina ekoi gi party gi leader singsina center na ekoi de sei kadra ekoi high kadra ekoi bu pam de high kadra adu mokoi na pam de ekoi ran si loiradra so palan si sanaba ngamroidra ba arom do han focus to gi yeng greba aduna ni ekoi Manipur Pazaki, the Mokta, Lep and Moy Harris. I do Manipur Pazaki, the Mok Lep Agadi. I do you found the Lep Canas Lep on Good Monday, and you got Centergi, Yakanga Leba, politicians in Manipur, India, Gomengi, National Home Ministry, opposite. Later, one among with a Monday, I think Tomzegi. Was I Meibon Hozixi, Quiggy? CMG Jiribam gi Khemchand'S si magi development work si palli adudana tana mana tawgadaba mathang manau naina thabak se ma loima khaido ga leikre abasu hairi adu miyamda sini hairana thamba yadabgi thamdabani mathang manau naina mana tawgadaba thabak thoram si loimak leire haiba statement ama khakti hairi aduma pu hojik si mana tawgadaba si khoina ubada lambi semba ma ure Masi lambi semi haidana lambi si kudakta mana hek shem oibaga hekta Sri Khemchand'S lambi se shem haidana all credit si akoigi honorable Shem Khemchand'S ngakta pibasu langadra haina khalle masi maksu dum miyamna akoi mioi khujok kharana khanbada kai haini
मासी पुरा अखोगी फिल्म दा हारगना अनिल कपूर नोमगी हीरो ओइबगी अमखक लेबदो अदमाइन तौदना हाना लंबी सेमम दबा एवरीथिंग हाना पेंडिंग लेरंब वर्क्स खुदिंग मा हारिबा खोगी ओजा खेमचांद ने ओइरकपदगी महाक लाकपदगी मथंग 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 तौबंगा मे प्राइम मिनिस्टर गा हाना हारिबा एक्स former chief minister nong thomam birena no mata prime minister unabangam gi de madi unabangami jiribam anirak chali bani lambi thong se ana semi bani hairi aduma pu khwaidagi maruiba national highway free movement laira brabadi machin mangnadi akhoina ki bagi chatta bani hairi ba adu example oina utke harga di oja Meibon jiri ga do adum squad kam ta yaw da bida mai security ga am ta yaw da bida amtang mahagna satbidana natraga magi family member amaga thabiragadi mayam da masi trust visit lai bagini ga haidu miyam da ju masi ko kadra na khale swain tawdana tawthorei ba thabak singa thami ba statement sigadi contradictory si yam changna yam lapse yam leiba ozami bon kari kamai thambini ji honorable simsana jiri satlu bagi watho haitare sum afawa comment piwa aduga negative to piwa ka simyam punamak leise koina hoji honorable simsana tha ani khat ngai ri ma se tha ani upar ba par ri bang de honorable simsawari ise masida koina yengada basidi tawrok ri punamak ase hoki bagi government gi duga hoji ano bos simsar la pasiga khena ba habe yemoda masi punamak sanari ba punamak se ekoi puri ba honorable simsar mamang simsar hoji puri ba simsar gi wakhalonda madugi da chatte na lawji amramda haji tori punamak se center gi lila ngaktani center gi lila ni hanegi honorable simsar amsna unabangam da bado handa na unaba siju unahali si center na ni unahandri basu center na ni masida ne koina yengre miyengdi maduda khoi parja manipur mayam gi wakhalonda koina kai gi damakta mamangi honorable simsar da home minister po unab han mangam da ba aduga unabasu manipur gi awa punamak se phongdo kai si yakhi da ba aduna ano ba hoji simsar la pasidena unahan ba honorable home minister ga unahan ba o kai gi wai sanari bidu khangdrasu udi unakreba aduga wari sanabadi jung sanakre si punamak se kanana no center na ni yes aduga di hoyi lei ba ano bo simsar na mahana paikakada ba tawgada ba punamak tawni haiba punamak tawroi haiba punamak odi miyam du utli ba punamak ase center gi ayaba makha do oiramagdi yamna fai adugo development gi mana package bukhagni hari ba punamak asu center na hoji package mana haijar ga su center na fund pi di ngamoi dori ni adugi understanding du leira bra public ta akho khanghan ba masangi pa aduga madu chinda ngalaga ade fund pi di lauru bagi du su akhoi gi afaba mini marche amrumda the development pamjaba aduga leiba situation sida ekoi control to haningba amaga nungsi chana leminaba pamjaba no pani amrumda adubu madu ngamdana ba mana hona ba punama adubu fail hoigada budi kanana no center na ni masi khoi yingmu ta bane madu mana hoji honorable no ba imnam Khemchand'S na manipur issue sigi problem thokli ba punama community amaga marta duga ziki free movement yaba yadaba punama highway de yaba amaga unabi yadaba district pafau kinaba masamu haibni ki bigi dimak satabani hai adu punamak si kokna basi kanano bo masana unik honorable simsana hona riba asida koi cooperation pibidi mathau tai adu madu ngamna bagi togedi manipur parjana na teva center na neba ai masi hai kai no bo honorable simsana thamoi sengna manipur de thore ba 2023 digina hoji phawa sathari riba issue sida problem conflict sida community difference community tangkhun gi su muga hore sin laitan thoi ba punamak sibo shop to ge na hona ni ba thabok punamak ta kana gi daka oi center gi have daka oi center no have to ro ba hai ba imnam Khemchand'S lit to ba government asibu mapung phan ba government ama aduga thaj myam manipur parja myam bu thajan ba government ba oinge ba mutum da center gi khut daka oi ba aduna madu oirpa
oishnu one da adu honna ningbadi ma honnari ka adu hodi koi appreciate to si ngamba ngamda bhai bidi ma mathan na hoji situation sidadi edi ngamguda mande ma na hoji chaliba cookie singkhra unaba masaliba jeli sapada hoji ke community ron maki moi sisar sapagi rambi oishnu adu ma na gi thajaba makha amada community khra singsi kawra ka ngakta oisu Mangadusu taru pungkaidusu paminaraga magi pamjabadu miyam mamangda community khada phunguk longena khalaga phunguk khibadu di khoi appreciate topam toi yarak yaba yadaba tungabani adu mana jeri khongchatta akani sicha khongchatta jeri da ngakang to community ron makki pangan jukang de akoi muslim aduka doi cookie singkhraga khoge nagagi romoi khamite khraga pulaga magi apamba ina si pami phunguk Pau, amrom da pressure to from toy, adubu mana silchara bo khomi ka bo khomba adusu khoi sum yenga badadi hojiki manipur da riba situation sida sentiment gi wani ngang na mi apse ekhoi gi mete ge gen saraga bo khomba challe sum towe aduna ekhoi na manipur da riba khoi gi asija asom political view da yenga gadi party da yenga gadi masi community wise ki na tebe election che lebi ma tuwa party da lebi bunga khani adubu manipur gi situation yamada si smai to bit of phakidra haibwani example adubu masida khoi gi yamna election da focus to muta haidiba khoi aina pamjabadi hojik leidiba situation asida hojik leidiba situation asida cookie singi wakhalon da khoi kai wahaina focus to raga Pagdegena, Hotnaba, leader for Madidaka Oideva. Aduga Nagasingi, Ihun Kangaga, Yamna Manipuda, Inga Tapna Popaya, never get about convinced the woman but leader Madaka Oideva. Aduga Lady Manipuda, Manipur, Nushijava, Manipur, kind enough, let me up. Akoi isino metai singi haitari ko sishu conflict thoro banina akoi thamoi chauna aduga manipur gi damta lepiba community have matamda majority su oriba akoi big brother akoi singsi gi wakhalon su khangba masangeba party la indi yanagadi afau akoi chummoina khaleba chief minister amana madu party la ni yingbi ganoba leidiba manipur gi parjam yamna Nangi basak ibu pun maksud BJP bu nusi dah begini, BJP bu blame pining begini, have room dah sekredi madu aku nangi apa nangi pun maksud asyik arim bertahan ni ba, kona pun maksud arim bertahan ni ba, hari pun maksud moi mana hari ba parti CPI hai ba, Kongres hai ba, Sipsina hai ba, juga atop BJP mat ni hari ba pun maksud Manipur bu nusi begini hai na ying bangamba, lau bangamba di dekat weh ba, madu jikli ba Yunam Khemchand'S Jiribam ba, adu matam khat dah center su madu ki apa madu mana phung do pangamba su dekat weh ba, sida khalaga center ngam ngam dah di arim sutagani leidiba manipur gi situation asidi yam luwe yam live rete se manipur da thori ba issue se arai ba nateba masi myam sina sum amma ga khanna badu dagi sum yengba matamda aikoina yam lai thokna ureba blame election gi blame oina sapagi mongda sum urapa se masi koi manipur gi dam danger ni masi aikoi tawrak iba punama ase cookie sai ki tawrak iba aduga government of India gi thamoi sing da bakal leiliba aduga michang chapa malakpa asing ba punama ji okrun da toriba asidigi 2023 digi thoriba issue da leiliba aduga buffer zone pau hangdo o madu tawgunu haina center na ji pho he amko hairak taba aduga leiliba punama manipur gi honorable sim samana aina lit tawrage center de masimak gi hanganna ba tawrage na tawbiraga di hena ko adum bogi su movement to bio aduga center na hangbiya kiro ena leidiba buffer zone system je later su leire na leidiba singje masi ko han dige ha center da pressure piba ngamba di da madaka oeba madu ngamdardi ekoina law bi atha thokte abidai haininge aduna tab kai ke ora su ji leidiba situation sidedi ekoi punna
pressure makak leka uhe bako si political board ki khakti yang ngang na bodi de yaroin khali adu hojik si problem si solve to kan decide of the board ti decide of the people's Parjan decide to whatever ni. I BJP Congress ki war nati. Sidi part BJP fain mian lower ba. BJP ki Congress ki fain lower ba. Madu ki ideology makada manipur ka kamba Parjasin ka sanai mani masida orga de manipur ki future le re. Masi party ki orga future le na manipur Parjan decide to rom tam khakda decide to whatever ni. Masida ai khoina hoji afowa fataba habedi miamna hoji ki situation asida di ai khoin Leriba leadership gi center pressure to ngamba aduga leriba center na sida misang mekai na uliba punumak se wasi to henge hergadi leader phaba mugi kholau da ka weba madu ngamgada basi kaina bo miyambu manipur gi parja gi apam do ma khangla ganda hit to gudaba neba madu mayam manipur miyam gi e hundu khangsu ad hit to bogam da bo leader orgadi problem si solve to sumong ngamo amana ngangsu hojiki situation sida lambi sem di phai ko adu lambi sem gi namada irang lo singini habdu yaroi okay development property namada irang lo ini ha diversion to budi yaroi maduga development ga hojiki leriba conflict siga ram difference neva masi koi usi adu difference leriba si maro budi development di peace leriba automatically lakani adu hojik maro budi asigi chathok chasin yadriba aduga free movement yadriba adu unabi yadriba more digi imphal lap yadriba imphal more step yadaba Churachampur step yadaba ukhun ji phaw yadaba to asikumba kampu peace pangam to asikumba gi leriba sina importance oina manipur parjana lowi ajuna madugi hun khangadi government su madu important ni habese ai past priority da madu lobiu habese ai leadership da appeal to jani aduga masi punama asita wamdana honorable minister masa mathanda thadok ri chumde elected miyamse punna decision madu phai aduga hojik leriba issue sida simsa khaptan pressure to gab du yaroi ma legislature sing punamak ki decision ni ana muk pressure to jaka we adu masi khoi legislature sing sina leriba pulap sina central pressure pium tamda masi sok to to biya de na kan pressure ti pium tamda center gi thamoi da leriba aropa athuba leriba hidden agenda ma hidden policy leba mya loi phungdokani adu madu khang hojik miyam su manaraga phujin debagi pressure pi debagi madu khangba ngamdabugum leibani yase hamaram zami bon ai amtang thachage zami bon na hojik thambiri je hojik leiba problem mayam sini ado miyam na pamba so za moi bon na thambiri be simek ne ba miyam gi pulse phajana khangaga miyam gi leiba problem si khogi government of India da pressure pi ba ngamba habne masi almost khogi 2000 BJP na palakpa natra khogi Congress na palingai matam da su Congress ki issue tum lai BJP na pan matam da su BJP ki national party ni sina palingai ta issue se tum lai boza adumapu since 2023 gi May gi tang ahum da gi horiba conflict sina maram orakan da hojik miyam na pam li base oza imo na hojik thambiri base lairiba khogi CM khaktang da ithok ta bida lairiba legislature sing ji pulap punna khoi government of India da pressure pi bangamba hai base oza si miyam ge pambani miyam na su khange ba adubu oza na sum yeng bada 4th of February dagi popular government miyam na haram bada BJP gi anong chief minister ma leire hojik pau da till that ngasi pau bada oza gi speculation da oza gi assumption da lakadru 2027 bokki election sigi bokki mamang sida oza na pami ba singdo thaba koino on thor ka da legislature sing china thaba koino on thor ka ni habi thaja bale bi kamai tawi za yam ten thambe masi ai thamje ka ai nonggo mande hairi bisi nonggo mande habisi sahi ahum phara eba sahi ahum phara pada mana puriba MLA amagi responsible kaino masa na khangdreba mamdi khangde haba mamdi kendra ge praja sina mokoi gi right si moi sinei hai che moi kauthu eba madugi right ado moina
piriba parja sing piriba right se aingon pibini ko na khangba taragadi public interest da ma wangang ne ba public interest da ma thobok to ne ba adu kar ibo punumak si kendra wise ki par pa manipur ke parja na moi da right sin bi re se ke gi rok sin ba no ekhoi gi right si paraga manipur si chawkhat na ba ingtap na ba pura o hai bne ba khana se na ba do ma khoi moi gi emele ma gi right du khang laga control to gudab ni center to phang thop to gudab ni ajuna masi ai ngam gudab man de ha ba maran di hojik le di ba situation si da ekhoi manipur gi representative ori ba sing si ma si kana makhoi gi right adu yon thoraga Mina ngang pa dukhak na taraga mina saw gini hai ba dukhak ta important lagwa ekoi parjan awa ba ko hingge bagi masina second lay kraba first na ekoi bu ekoi gi high command sing sina ekoi gi party gi leader sing sina center na ekoi de sei rakadra ekoi de high rakadra ekoi bu pam de high rakadra adu makoi na pam de ekoi ran si loiradra so palan si sanaba ngamroi dra ba arom do han focus to ga yeng greba aduna ni ekoi Manipur Parja ki damakta lep ngamoi harise adu Manipur Parja ki damak lep agadi ai di huju phau di lep kana su lep ngam do mande aduga center ki yaka nga leba politician singna Manipur India government gi national hoji ki home ministry gi opposite da leiraga wangang bangam do mande ai dum thumjage. Thank you very much. Khigi uza Meibon su thambiba lairiba khigi legislature singsina akoina pigiba boni akoina piba phamne haiba tare maduda voters singsigi apamba karino khanglaktraba voters singsigi damakta makoina kari gumba mata tauba ngamlaktragadi akoina makoigi mathakta praja akoina makoigi mathakta kari taugadabano haibadudi ai every individual khuding makna voters khuding makna ai gi chahi manga gi right pigi base akhoi kari tawgadabano habji chap chana masi akhoi tin yotharaga akhoi khantabam thokpra haina khali adu natabada manipur gi issue si dagi khita leiba conflict si dagi khitang na thaira kanda ai gi assembly constituency gi khoi chief minister ga se AC ma khaktang gi CM malak pagi mami ek uba masigum basi leiriba makhai akhoi panelist sing na tongan lo point of view phongdo ga su miyam si dumak punsin bangam gani haibagi thajaba si su no gi mangsilak pagi mami yam chauna ui masi mangsilak pasina maram orakanda lakadorba election si dasu akhoi masi muscle power money power seasoner kanda ngasi thoi ba sidagi hena yamna sathiba akhoi future generation sing sina tungi icha sing sina thengna hodaba mami chauna ui masi yamna kiningai ni aduna khoi voters khuding mangna ai na pigiba chahi manga gi right si karai da kari khongauna re habasi khoi tangai phadana munna khantabam chu thoi haba warol je thamjage oza Meibon akhoi si congress ta matam sang yenge BJP da su yenge congress da su pendre BJP da su pendre ado hojik si kari haini akhoi gi regional party si oina thagat parani habasu oza miyam na su dum hainari ko adam ko nakalrom rom da haidi akhoi yamna ka hari economically yamna down oiba dugumba lamdam amakak oibanina akhoi Delhi da ni raga chaba Delhi da nong churaga sida satin tu palamdam amakak oibanina masi regional party ma thagaluraga su national politics yaudragadi masi oithokpa wagani haidana su miyamna hairiba sigi matangdadi oza Meibon gi point of view se kari kamai thambe ayuza already question si party ki hoji hariba aina thambiu haraga dine masi national party ama oina congress ki ka Indian National Congress na matam sang na Manipur khakta natna India da yam pajana amramadi semgalai National Party ki oiba jiki Indian National Congress ki thajaba asum aina sum ujabada independent funding digi na India se independent British makhari ki tungan lai jagi na nijarakpa party National Party na lit of Gandhi na lit toraga asum lakpa adumana
ꯐꯪꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯁꯨꯝ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯐꯪꯕꯗ ꯃꯥꯔꯖꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟट ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯟꯕꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯑꯩ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ BJP ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯨ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯔꯨꯂꯤꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯥꯐꯇꯔ 60-70 years ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯤ नेशनल पार्टी पार्टी ने बीजेपी कांग्रेस वा नते रीजनल पार्टी वा नते मसी पुनमक कांग्रेस नेशनल पार्टी ओइना लेप तारसु बीजेपी रे लेप तारसु रीजनल पार्टी लेप तारसु मीननेवा मीननेवा हजु मणिपुर लेरिबा पॉलिटिशियन ने लेरिबा पुनमक असे मखोइगिदा चेलिबा वखलोन चेलिबा मागिन तोंगिबा फाउरिबा मा थमोइद फाउरिबा पॉलिटिशियन सिंसी गी वखलोन द सकदबनेबा मसी बीजेपी बु ब्लेम तो रुबी अपो नतेबा अरे कांग्रेस बु ब्लेम तो बि अपो नतेबा कारिबा मी जो दे खु ब्लेम तो सेबा मसी मणिपुर प्रजा म्याम दे ना अपील तो जनिंबदी होजि मी पार्टी होमगी दरकार ओइदे मी होनगा यारे मजातीबु नुसीबा मणिपुरबु नुसीबा मणिपुर के दमक तौगने न थाजरबा मणिपुर प्रजा म्यामना मधु मी अदो काहल मतम अदुदा अदु मणिपुर की तौजनिंबा अदुगा लैदिबा पुलमक मागी पॉलिटिशियन दा चांगा पॉलिटिक्स सनगदबा वखलन चेनबा मणिपुर के दमक सनजगे मणिपुर के दमक प्रोटेक्शन आइगी मसी राइट से कॉन्स्टिट्यूशन पीबा राइट से आई फंगजरगा होनगे हन्ना अरगदी मधु मम्मी सिंगना कांग्रेस लेरबा को फजना तौनी मधु मम्मी जना बीजेपी लेरबा फजना तौनी मधु मम्मी जना रीजनल पार्टी ओसु मधु लेरबा मधु तौगनेबा अदु हौजी खुइना येंगनिबा मियंसिदि कांग्रेस द ब्रेम पीबा मनी बीजेपी द पीबा रीजनल पार्टी ngam पीबा मधु नतेबा कोइना उगदबसिदि हौजिक लेरिबा सिचुएशन द मीदो हौजिबु मणिपुर कनिंगबो पोजिशन जे कना लेगेबा द येंबियोबा कना लेगेबा जे कारिबा 60 विलेज मरता द येंबियोबा कुकी द कारिबा म्यामसु मैतै द कारिबा म्यामसु नागा द कारिबा म्यामसु पांगन द कारिबा म्यामसु मणिपुर बु नुसिब कना यावरिगेबा मागी जाति की दी नुसीरमगनी अदो अपुनब कॉमन ओइबा मणिपुर से आइगी आइना रिप्रेजेंट तौसी मणिपुर की एमएलए नि कोना खनबा ngमदबा मियाम से काकपदगिनेबा होजिक मियाम असिंग इशू प्रॉब्लम थोइसे आइना नागाना कागा नागा इंटरेस्ट खत nganglagadi मणिपुर की प्रॉब्लम लेरे कुकीना होजिक तौरिबा कुकीना एमएलए कारक मियाम कुकीसिना खोइदि मणिपुर की रिप्रेजेंटेटिव अमो ओइन एमएलए रगसु मणिपुर से थुगाइ दे यादेना खनग्रदि मदु म डेंजर ओइरेबा अदम मैतैसु मैतैगी कारिबा एमएलए सिंसिना अखोइ मैतै खक्की मैतैना नतदि यादे मैतैना तौदि यादे हाबो वखलोन खक खनबा एमएलए नि काबा कम तमदा मणिपुर से पुंगचाइ चाइरिसिनेबा अदुगा पांगनसु अखोई यामदसु पांगनसु अमा अनि द कारगसु अखोइसु पांगन इंटरेस्ट अखोइ कारिबा मरी मंगा से अनि अहुम से पांगन के इंटरेस्ट खत कोइ वांगांगसिको हारले खंदे बतागदी मसी को म्याम से हंदक सी यामरा खंगदेबको हंदक की गवर्नमेंट सिदा कारिबा रिप्रेजेंट तौसे मे दुगा मदुदा खनबा अमा अनि सुबदना मागी इंटरेस्ट खत अइन बिजनेस तब नुआनबा अइगी पैसा तानबगी रोमदा मसिदा अयामबना मणिपुर नुसिरगा मणिपुर की दमक्ता लेप्टगे सोशल वर्क लागा सोशल सर्विस तौरगा दतरगा मणिपुर इंटरेस्ट द सोसाइटी की नोट खलगा काबा एमएलए सिंजे हंदा कादरे अबो कादरे हुइगैसदि पैसा तानबी वखलोन लेबा एमएलए ngakna रिप्रेजेंट तौबा अदुगी नेबा तौरिसे हुइ एग्जांपल पिजेगेबा इन हुजिकी दोन ईरान गा
Hojiki US ke to issue asini economic power pa control to no bhona ra property hojik thori bo irang se mam chhe hai bo middle east le bo country sing se aina control to ga di economic ki control machine be thori bo pamak se ai gi kha da le ga di machine yarani ha bo Trump gi wakhalun de gi to padi gi irang thu isine ba aduna hoji shup manipur le ba singchu ai ne sa hai ki ba kahari ba miyam se ai mani india ki constitution na piri ba makha da manipur state asida ai represent tori ba emere ni ko na khanba ngam da ba emere miyam kar padi gi manipur da situation ji create to se kamnin thori ba se jati amaga khanna ba miyam se अदुगदी कईगिरमक से खन्नदी बनाबो आउटसाइड हाइबदो कुकी ना कुकी की इंटरेस्ट खदा लेखरे एमएलए मिया तब नागा की इंटरेस्ट लेखरे मिते की इंटरेस्ट खरे पगन इंटरेस्ट लेखरदी अदुना अपुंबगी दी मोय लेप ngамद्रेबा अदुगी ने जी कंग मसेन मा मानत पगहत अनरिबा फुनरिबा चाइनरिबा पुनमसे मसी रिस्पांसिबल पुन्न लौब ngамदवा एमएलए मियामना रिप्रेजेंट तबदगी मसी थोकी बने हबसेदी हाइनिंगी अदुना कई करुसु मणिपुर कंसेर गदी हाई मथंग लाकदबा हौजिक लेदिबा पुनमक असे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना येंगलिबनेबा Manipur state to represent toriba Manipur gi mihut oina represent toriba MLA singsi kana no yengmom tamda moi gi wakhalonda naga kuki maitai ena sum yeng leire adu marak tu da ki masi ekoi thugai bi ana ba aduga masi kangu masensi nusi sanat na ba aduga masi leiba matam sida ai gi wakhalondi masi sanari ba punamak si India government bu पुन्ना नुक्सीचना लेरगदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी सोय तारे अदुना मसी कांगु मसेन से नुक्सीनदनबा सनरमंदा नेशनल गो लीडर सिंगसिना सनर मतमदा मखोइनि याथोबगी नेबसे सेमोदी नेशनल लीडर सिंगसिना कांगु मसेन दा डिफरेंस लेनबगी दमकता सनर पदुदा रिप्रेजेंट टोरिबल लीडर सिंगसिना एक्सेप्ट टोरबगी मसी प्रजाना अवावा तारिबनेबा हे कई also Kuki sinda example na ko tungan bagi makak ki movement gi damota huno noi phaba phangmi abanena hairuba nagada hairuba metai ni su metai gi interest kar to hairuba pangan interest to hairuba pulmak se masi torogedi manipur se ko apun ba saktam se kar ani ko nung sistana le yusi masi akoi makta difference torogedi misi mina to ani masi simba si phatte hana khanna ba ngamba leader sing karak tabagi neba adugi mo sanabning ba mo da sanan lebani na masi center gi lang da thuba ta de manipur si no man tadi akoi mangsilakani aduna represent riba leadership myam wakhalunda masi manipur da no man ta su azigi to ri fiwa mo ri so ira akoi mutani kairani nungsi sanaba leiba ngamaroi peace sabda hadni ngamaroi aduna masi akoi manaba masangena wakhalunda sab Yungna Kanbang number leaders Kanba Mato Tare Eva Aduna Masida I Hijaning Badi Aroveda Masini Aduna Kai Kerosu Huzik Ladyba situations da Ekoi Sen Manipuda Mitop Habakanano Mitop Natabakanano Adum Mamayamsu Akoi Yaragadi Kra Kanano Habadu Government Indiana Pamliba Aduda Tadanaba Ekoi Punna Nusichana Himinabi Abagi, Romda, Sangsin Nabagi, Mokta, Lingje Manaraga, walked Ominasi, Habito Apindoronge.